Wengine kipindi cha pili ni wenye kukufa katika vita. Wamoja wanabaki kule, wanakuwa kuambia tu familia, mwenzetu alikufa, hiyo wanafanya kilio. Na kuko sasa wengine wenye watashinda vita, wenye watakuja kurudi nyumbani. Haleluya, amen. Na ile siku yenye watarudi nyumbani, wapendo, kuna kwaka hii sherehe. Mwanamke mwenye anaona bwana yake anarudi hiyo siku, na watoto utaona wanasema benzetu mwenzetu mume alirudia. Na wanakuya kumshangilia, wanakuya kumshangilia. Bwana wewe, Mungu angana nakupenda. Na sisi wa Kristo wapendo, katika hivi sasa sisi hatuko mvita ya masasi, ya masiraha, ya ndege, ya mameli, ya makombora. Hapana. Ni vita ya kiroho. Na sisi katika hii vita pia, na sisi wa Kristo katika hii vita, kwenye hii safari tuko pia na mambo matatu yenye yataweza kutupata. Mambo matatu yenye yataweza kutupata. Neno la kwanza, mambo ya kwanza wapendo, na sisi pia tutaweza kukamatwa mateka. Wa Kristo tulio wengi tulitaka kamatwa mateka bila kujua, lakini tunakusanyika na tuko na makazi mbalimbali katika makanisa. Wamoja ni wapasteri, wengine ni waevangeliste, wengine ni waimbaji, wengine ni waombaji. Manake wakitafuta kuomba mkanisa, yeye ndio ataambia utuombeye. Lakini pamoja na hizo huduma mbalimbali wapendwa, tulishaka kamatwa mateka na ule mwovu. Hii mwili ilishaka sababisha tukamatwe mateka. Unakutana Mkristo katika matendo yake, hakuna utofauti wa Mkristo na mpagani. Lakini anashiriki kanisa sawa Mkristo mwingine, lakini matendo yake haiendani na sheria za Mungu. Hao ni Wakristo wenye walishaka kamatwa mateka, lakini wanasema kwamba wangali wanamtumikia Mungu. Wapendwa, tunao sasa Wakristo kingine, kikundi cha pili ni Wakristo waliokufa. Wakristo waliokufa hana tena hata kiu ya kusikia neno la Mungu. Manake katika mawazo yake inakuwa ni mawazo ya kimwili, inakuwa ni mawazo ya kidunia. Hao Wakristo wanaendaka nao kukanisa, lakini wako na siku zenye wanaendaka. Wengi akinunua nguo ya mpya, akinunua koti ya mpya, akinunua nguo yenye inapendeza. Wamama wao akifanya depansa anauza sawa ile hizi makazu zenye zinatoka za $500, za $200, $300. Utaona naenda kukanisa. Sasa unajiuliza, huyu anakuwa miaka na miaka haonekani mkanisa,
lakini anapendeza. Unaona kisa anapendeza, lakini anapendeza ndani mwake. Wapendwa, hamuna kitu. Kuko shabaha fulani yenye ilimuleta mukanisa. Wengine wanakusanyika ni siku ya masherehe, siku ya bonane, siku ya Noeli, njo unamwona kanisani. Lakini zingine siku hautamwona, haonekanake mukanisa. Kwenye watu wanakusanyika haonekanaki tena ajili ya neno la Mungu. Hiyo ni kipindi cha pili cha Wakristo.